pastor chungchanga pastor dangkom hi YouTube channel pakhata chuan pastor chungchanga pastor pakhat kom ani a hei hi thil futak ni in ka hrelo rongbol tu te inkara hem thlak tumna an em ni zawk he thina hian atuar turten tuar sela danin rorel ro se pastor po in dan bo chiat anei ani chuan a phutok hramna tuar sela ana atang ban ngai khophial ani point ban ngam ro se ma se chutiang tur tlak nge yani ti fin fiana thatok tak ro se tu emothil soiwang mai ni lovin ma se ko shan rongbol tu te inkar hung thei thil le ko shan sang te in pum khatna hung thei thil ani awangin airfield pastor chaulo chu rongbol tu dang nulu lo sham hi rongbol tu te in pum khatna atana thazo ko me pastor ngoi thei pastor kandemna tamber ni alang chu angai dam theilo le a thi nu po angoi mi mai hi ani mi pa ngai thlirna atang chuan adika adim om tak zet ani pastor ve si mi ngai dam theilo chu amak zok ani chuti rual ro chuan adin mun khir khan zia ero ngai tu pui thei ram a tha hle he thina hian makdeu chu avalhum tu te aya pastor in dem a hlo zok tlat mai hi ani pastor din mun khir khan zia hi ngai tu chin te ang pakhatna ama ngai po hi ama ta ani lo pastor hi ama ta ani lova ama ngai po hi hun puma rongbol tura in pe ko uhranta ani chu wangin adu du tia adu du soive phong thei ani lova a buaina le ahar sapna te a thiam thu le thiam lo thu po ama nei tu ko hran pompuina lo chuan a soi chuak du kher lovang panina a omna bial mi te ho tu berani pastor hi an omna bial mi te in pum khat le pum khat lowa te an thlaraw lam nun thlenga mo phur tu an ni abikin an omna ko hrana phei chuan khotlang din mun thlenga mo phur tu an ni a khotlang hruai tu te ne na tho ho na thatak nei tura bi sian ni airfield pastor te po hi an khuwa NGO te nen hian an tho ho na po a that khat le ni in alanga pastor quarters rock ani meu phei chuan NGO lampo an thinur hle ang ti arin thei he ruk thu la hian NGO lamin an mo phurna a angain mo an la ni in alanga pastor po in ring tok takin an kuta ada a chutia ma an la mek la ya ani in alo ngai dam khan ko hran mi tengei le dem a hlo dona NGO lam tenen an tho ho na po a chiat pa anga ko hran in pum khat na po a ngong nge yang athi don ti hrebi khek lo le quarters hi pastor te ta ani lova ko hran in ani chu wangin pastor in ngai dam ma se ko hran mi te an lung oi kher lovanga ko hran le bial mi puin an dem let le zokang quarter himna vong zo lo ani pha bokang David a hi a hun masalama alo che fu lo zeu bok nen an en ron ta chia renga pastor hian ama mi mal thu in lo ngai dam ngot se ko hran mi te an lom lo hle in arin om khotang in an ngei ron alo ni sa phei chuan apoi ber chu pastor te mi mal in alo ni lo hi ani ni se chu ama thuina ngai dam ngal mak nge yang FIR chungchang po hi soilo lo te ang pastor hian FIR hi ama thu in lo thelu sela ama nei tu ko hranin zile si sela atan chuan thil za thlak to pani ani chuan ko hran committee kaltlang lo chuan emo ko hran mi te pompuina lo chuan FIR hi a thelu du kharin arin om lo ama thua ma la ve theyani lo ama ngei po ko hran ta ani a ko hran pompuina lo chuan akal pop lo topang tin kumpuan deuh ti kuta po hian a hlan kherin ka ring lo ko hran mi thahnem ngai then khatte ma lo lakna ani zok nge yang an hmalakna lak lo to a chuan ava in rol du talo po ani thein arin om ngoya hun pastor hi nei tu nei ani a atuar om le thiam lo ani chuan a omna bial mi puiten thutlukna an siam nge yang ti chuan ama nei tu ko hranin a chungchang thuwa ma an la ang ral khata tangin ngai dan kan siama a hmuna omte ain kan soi huaya e hi chu simatra ama hrachiang tu le om chil tuan oma a chungchang ngai tu atu tur ko hrana om bok a omna bial mi puite le sinot lamin thutlukna fing tak an siam nge yang lata ka tang chuan ilo porviau lo khot te ang u